En nombre de la Iglesia SOS Curazao y de los pastores Christopher e Ingrid Midelov, agradecemos que hayas adquirido este material. Para mayor información acerca de este y otros mensajes o de nuestra iglesia en general, puedes visitarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Iglesia SOS Curazao. Para cualquier petición de oración o cualquier otra ayuda, toma contacto a través de nuestros números telefónicos 5999-695-5797 o 687-3625. Y ahora, disfruta este material y que Dios te bendiga. Mira, de verdade me estou contento. Estoy muy contento Para sombra, é série novo aqui. porque esta serie nueva Não estava planeado. no estaba planeada. Maneira você pode escutar semana passada ou 2 semanas passadas. Como lo podían escuchar hace como 2 semanas, Nós estamos preparando uma série de águila contra galinha. preparamos una serie que es de la águila en contra del pollo. Pero ora Deus vem e revelava algo, Pero cuando Dios viene y te revela algo, nós temos que obedecer. tenemos que obedecer. E de obediência, nós está cambiando a série Y en la obediencia estamos cambiando la serie e dentro de território novo. y entrar en territorio nuevo. E me compreender de conta também. Y yo he comprendido por qué. De época de carnaval, En la época de carnaval houve confusão também. hay mucha confusión. Houve coisas para destorbar. Hay muchas cosas para quitarte la mente. Eta quitava o caminho. Te quita del camino. Pero ahora Deus te avisa. Pero hoy Dios te dice, Território novo, milhona. territorio nuevos, É hijos. promoção que o tempo estanca, tá chega, minha irmã. El promoción que te tiene ahí aguantado va a llegar, É hermanos. trabalho que você está guardando sua chamada, tá vai rir, minha irmã. El trabajo que tú estás esperando, te van a llamar por teléfono. É casco que você está guardando, tem bicendário que você está guardando, tá vai vir, minha La irmã. casa que tú estás esperando en la vecindaria que tú quieres va a llegar. Pero tá tempo para nós compreender que nós tá território novo aceita. Pero es tiempo para comprender que eso es un territorio nuevo. E para nós chegar no território novo, Y para llegar a ese territorio nuevo, nós mesmo cruza no território. tenemos que salir de un territorio para otro. Lá que nós vamos mesora na Marco capítulo 5. Vamos a Marco capítulo 5. A palavra está vista em Marcos 5, versículo 1 até 20. Está vista, Jesus e seus discípulos chegam a outra banda de lago de Galileia, do território de Gerasa. Apenas Jesus sale fora de boto com homem que estava possuído de mau espírito a bintopé. E homem aqui sale fora de caminho da terra, gente, para sombra estava viva. Nem com cadena nenhum gente não pode amarrar mais. Hopi biana chega de mara sumang ipiana, mas estava arranque cadena nandi sumang quebra. E suna supia estava quebra na pida. Não estava tem gente com suficiente força para dominar. De dia e à noite estava canadualo e grita de cero. E meio de grafnan. Também estava corta sua curva com pedra. Ora que ela mira Jesus está vindo de jaleu, ela saca carreta vai cerca de, tira sua curva boa na suela, su dilante e dá grito duro. Ela avisa, abo Jesus, Filho de Deus Altíssimo, está Kiko, porque dime, por Deus, não tormentame. Ela avisa assim na sombra, Jesus avisa, e mal espírito cava, para sair fora de homem. Jesus apunta o espírito, cunhamabo. Ela contesta, legião, para sombra não está nos hopi. Depois ela roga a Jesus, macha, para não correr com não fora de região. Ei, Jesus, e banda arriba subida de cerro, estava tendo trupa grande de porco tacana rondonia caminda. E favor mandar, ela diz, Espírito não suplicar a Jesus, por favor, manda-nos cerque porco não. Ei, laga-nos drenta de não. Jesus a permitir não acessei. Espírito a sale e drenta de porco não. E trupa de 2.000 porco a saca carreta vai cair no lago na outra banda de subida e não arroga. E guarda dona de trupa de porco a correr limpi vai. E não vai conta tanto de estado como de pueblo na lo que passa. Gente a sali vai mira lo que passa.
Ora nanga llega cerca de Jesús, nanga mira com o homem que estava poseído de legião de mal espírito, estava cinta com panha na culpa e bom voz de cabeça e nanga hanha medo. Esse nanga estava testigo de lo que a sociedade explica e outro nanga lo que passa com o homem e com a trupa de porco. Pois de ene nanga a começar a rogar Jesus para vai fora de na região. Ora Jesus quer adrenta e voto, e homem que estava possuído de mal espírito, a pedir se é por vai com ele. Mas Jesus não permitia se ela avisa, vai cá cerca da família e conta quanto que o Senhor hace pavo e com ela mostra hope misericórdia. E homem vai fora de ele, ela vai contar ainda na região de Decápolis, lo que Jesus hace pe na tour a quedar sombra. En el libro de Marcos 5 comenzamos a leer desde el capítulo, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando en gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un desempeñadero, y el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amém, pues. Deus, nós te amamos, danke pela palavra aqui, nós te amamos, danke, Senhor, que a boa palavra está vindo e está cambia, está transforma a vida, Senhor, tata. Me está pedindo para bendicionar, predicar aqui, usar-me como um instrumento, simplesmente para boa vontade, ordo cumprir, de ser novo território, territorial novo, meu Deus. Danke, me te amamos, em nome de Tata e o Espírito Santo. Amém. Romanos, simplesmente compreender. Hermanos, simplemente compréndame. Que Jesús promete que llegase que hombre. Cuando Jesús, primero que llegase donde el hombre, pasa por una noche tormentada. Acabó de pasar por una noche tormentada. Una noche de emboto con huracán rondoiche. Una noche en un barco con huracán alrededor. Ese puede ser de Marcos 4. Eso lo puedes leer en Marcos 4. En el versículo 35 até na fin. En el versículo 35 hasta el final. Esse está pensando que o promete que Jesus llega no homem possuído. Eso me dice que primero que Jesús llegara donde el hombre que estaba poseído, Jesús es pasador de una tormenta. Acabó de pasar por una tormenta. Imaginaba pasando por una tormenta para llegar a un hombre poseído. Imagínate pasando por una tormenta para llegar donde un hombre poseído. Y camino de Jesús llega a Gerasa. Y cuando donde él llegó fue en Gerasa. Gerasa forma parte de 10 provincias.
Gerasa forma parte de las 10 provincias. E ora Jesus llega, Y cuando Jesús llegó, hombre tira su mesa na suela. un hombre se tiró ahí abajo delante de él. Tem reconhecimento de homem poderoso. En reconocimiento de un hombre poderoso. Pero para el discípulo, não, Pero para los discípulos estava algo novo para nós. era como algo nuevo para ellos. Pastor corda bom, Jesus acaba de começar seu ministério. Porque imagínate, Jesús acabó de comenzar con su ministerio. Ela acaba de dar 5.000 de comer. Acabó de dar a 5.000 de comer. Van cruza para outro bando. Vamos a cruzar al otro lado ahora. É cruzada que tem uma significação. Esta cruzada tiene mucha Pero significación. tem identificação que nós estamos papiando de Aue. Pero en la significación que estamos hablando hoy, Tunificação de van ajudar uma pessoa com mistério de mudança. significa que vamos a ayudar a alguien que está en necesidad. Pero promete como pode chegar na pessoa e tem tormenta. Pero primero que yo puedo llegar donde esa persona hay una tormenta. Tem tormenta que caminha hasta el discípulo não há dúvida de voto. Había una tormenta que hasta los discípulos dudaron en el barco. Jesus estava a dormir e não avilanta Jesus desesperadamente. Jesús estaba durmiendo y ellos vinieron a levantar a Jesús. Jesus lante bota que estava sink. Jesús levanta, hundir el bote. E me vou imaginar minha reação de Jesus. Y yo me imagino la reacción de Jesús. Que passa, vos não? Ay, ¿qué le pasó, hombre? Hombre não de pouco fé. Ay, hombres de poca fe. E lanta e den su graça, Y se levantó y en su gracia den su poder. y en su poder, Tormenta calma, la tormenta se calma. tormenta baja. La tormenta se baja. Den palavra, Deus abate a tormenta. En la palabra Dios baja la tormenta. Com pouco ação, pero solamente com palavra. Con poca acción, pero con muchas palabras. O Bibiano está mira com Deus está funcionando solamente com palavra. Muchas veces vemos que Dios funciona solamente con muchas palabras. E com palavra la calma a tormenta. Y con la palabra Él calmó la tormenta. E o boto chega na graça. Y el barco llegó. E o homem que estava tormentado para o tempo largo. Y el hombre endemoniado, que fue atormentado por muchos tiempos, Com ende não por aguantar. que nadie podía aguantarlo, Com ni cadena não por aguantar ele quieto. que ni las cadenas lo podía tener amarrado. Estava viva, caminha morto, não estava dormir. Vivía donde los muertos dormían. E não declarei louco. Y lo declararon loco. E ora, me te imaginame. Y yo me imagino, Ora, homem, sombra, em realidade é demônio não dinge. pero en realidad los demonios en él Escucha que é boto a pisateira. escucharon que el bote ya llegó a la orilla, E esse estava já início de guerra. pero ya eso era un inicio de guerra. Por baixo ponemos mês de circunstância que por tempo de que limitar algo. Imagínate que tú puedes estar en esa circunstancia que tú estás limitado. Não te tem vai quitar bocas. Están en quitarte la casa. Não te clava vai quitar bo auto. Están en quitarte el carro. Não te clava vai lagabo vai fora de trabalho. Están en quitarte del trabajo. E promoção despedirte. tem não pode chegar. Y la promoción aún no llega. Tem gente avança, não tá guardo mirar. Aún no viene el avance. Pero é inimigo. Pero el enemigo Escucha e boto pisateira. escuchó que el bote tocó orilla. Me te imaginame, ora e boto adrenta de santo. Me imagino que cuando el bote tocó la arena E Jesus abafa e boto e pisateira. y Jesús bajó del bote para la tierra. E ora la pisateira, ela pisa dentro de circunstância de Y homem. cuando pisó en la arena, pisó en la circunstancia del hombre endemoniado. Compreendeme que Jesus está pisando a terra de uma Compréndame circunstância. que Jesús hoy está pisando la tierra, la arena de tu circunstancia. Ela pisa pia, ela pisa pia. Puso un pie y después el otro. E nada já acaba é promessa señal de batalha. Eso ya era la primera señal de batalla. Compreendeme que ora Jesus avisa, van na outra banda. Cuando él dijo, vamos al otro lado, E não avisa solamente para banharse cruzeiro para passar preto. no dijo solamente, vamos a pasear por ahí a pasar lo bueno. De mi pensamento, En mi pensamiento, tapa geográficamente era como geográficamente para expandir em território também. expandirse en el territorio. Pastor Jesus estava atacando com o judeu, né? Porque Jesús estaba caminando con los judeos. E na cruzada na Gerasa, Y en la cruzada en Gerasa tá mais de gentil não estava viva. estaban más los gentiles. Deus, ora Jesus a pisa terra em território
Cuando Jesús pisó tierra en ese territorio, ela vem para fazer algo novo de território. vino para hacer algo nuevo en este territorio. Ela vem para conquistar algo distinto de terra aqui. Vino para conquistar algo distinto. Essa aí tá para começar a buscar que se algo não está funcionando, ela busca outro para funcionar. Eso es para que tú comprendas que si tú no funciona, Él va a buscar otro para que funcione para Deus Él. tá usa, é um que tem que usar para cumprir sua missão. Dios usa el que Él tiene que usar para cumplir con su misión. E ora ela pisa terra de Gerasa. Y cuando pisó tierra en Gerasa, É homem possuído, el hombre endemoniado, é homem com mau espírito, el hombre con mal espíritu, é homem que avisa que tem mais que tanto 100 demônios dentro. el hombre que dijo que tenía más de 100 demonios, Não estava tendo opção, pero para someter na pia de no Cristo. tenía otra opción sino someterse a sus pies. Para mim, que Jesus avisa nada e acabou, o homem estava na pia tirar. Jesús no dijo nada y ya Él estaba ahí en sus pies. Pastor, demônio está reconocer presença de Deus. Porque el demonio reconoce la presencia de Dios. Botar embajador de reino, romano. Tú eres el embajador del reino, hermanos. Espírito Santo está habitando dentro como templo. El Espíritu Santo está habitando en tu templo. Esse significa el caminho por pisateira, Eso Deus sí. está representando su mes. Eso significa, porque cuando tú pises tierra, ahí es que está Dios. Vecinos no por ti caída, pero solamente victoria. Por eso no podemos tener nada más cajitas, sino victoria. Pero nós temos que compreender sim, Pero tenemos que comprender que sí, tem uma autoridade de nós. que hay una autoridad dentro de nosotros. É a autoridade que o guardo utilizar. Esa autoridad tiene que ser usada. Pastor, se eu não guardo utilizar, o inimigo está derrotado. Porque si no está utilizado, entonces el enemigo te derrota. Pensei que tem um cristiano derrotado. Por eso es que hay muchos cristianos derrotados. E uma de Deus que está compreendendo de quão anda em pobreza. Hijos de Dios que no comprenden por qué están en la pobreza. E uma de Deus que está compreendendo de quando não põe na própria casa, auto, avança. Hijos de Dios que no comprenden por qué no tienen su propia casa o carro o que no están en avance. É simples hecho que por compreender. El simple hecho de que puedes comprender Que tem uma autoridade sobrenatural dentro. que hay una autoridad sobrenatural en E ti que nenhuma legião não aguanta por y que circunstância. ninguna legión va a aguantar tu circunstancia. Esse significa que hora para 30 de território novo, minha Eso irmã. significa que tú tienes tiempo para entrar en el territorio nuevo, hermanos. Déjame repetir, está hora para 30 de território novo, minha irmã. Déjame repetirlo otra vez. Es tiempo para entrar en el territorio nuevo, hermanos. Prometo Jesus por hacer cruzada na Gerasa. Primero que Jesús podía hacer la cruzada en Gerasa, E inimigo que tira su mês na piso. el enemigo que se tiró ahí na terra, Olha que tabisa de Marcos 5, versículo 10. mira lo que dice en Marcos 5, capítulo 5 y versículo 10. Después ela roga a Jesus marchar para não correr com fora de região. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Romano, é inimigo não tem com escudo. Hermanos, ese enemigo no tiene cuenta contigo. E não tem com que hace cubo. No le importa qué te tiene que hacer. Su trabalho está para matar, horta e destruir. Su trabajo es para matar, robar y destruir. Y ya. Essa é sua missão, cubo, meu Esa irmão. es su misión contigo. E punto. inimigo não tem nada outro, nabo. Ese enemigo no tiene nada otro contigo. Pero sí está reconocer presencia de Dios. Pero sí reconoce la presencia de Dios. Então, aqui que te avisa. Y mira lo que dice. Sacame fora de homem, Sácame de este hombre, pero não sacame fora de região. pero no me saca de esta región. É área. Este área. É território. Este territorio. Quanto viada em palavra de Deus of the Bible? ¿Cuántas veces en la palabra de Dios o en la Biblia Nós mira guerra não para território. vemos guerras que tienen que ver con territorio? Para sombra de batalha espiritual, Porque en la batalla espiritual esta funciona a mesma coisa. funciona igual. Território.
territorios. Seja o inimigo está avançado em território, Sea que el enemigo avance en territorio ou nós como cristianos está avançado em o território. nosotros como cristianos avanzamos en el territorio. Pero nós temos que compreender, para prometer que Jesus pisa a terra Pero tenemos que comprender que primero que Jesús pisó la tierra e entra na por favor y entre en tu favor e ativar seu y poder, que active su poder, é passador de tormenta. él pasó por una tormenta primero. E tormenta necessita representar nós mesmos. Eso representa a nosotros mismos, Nós mesmos emocionam, nuestras propias emociones, nós mesmos limitam, nuestros propios límites, nós mesmos dudam, nuestras dudas, nós mesmos pensamento na nuestro malo, propio pensamiento, nós mesmos língua que tabisa como impor, nuestras lenguas que dicen que no podemos, nós mesmos língua que tabisa como tem uma enfermidade, nuestros labios que dicen que tenemos una enfermedad, nós mesmos língua que tabisa maldice, maldicionar, nosotros mismos que decimos soy maldicionado al nacer, circunstância não que limita a função de Jesus para a obra de nossa vida. circunstancia que nos limite a que Jesús trabaje en nuestra vida. É tormenta que Jesus tem que passar, promete que pisa a terra e La território. tormenta que Jesús tiene que pasar primero que pise tierra donde ti. Pero é possível. Pero es posible. Tem esperança. Hay esperanza. Passou Jesus a passador de tormenta. Porque Jesús pasó por la Ela tormenta. pisa a terra na gelaça. Pisó tierra en Gelasa. Ela começa a expandir território. Comenzó a expandir territorio. E ela começa a negociar que demônio passou nota que é homem. Y como comenzó a negociar con el demonio, no fue con el hombre. Passou homem, é homem já está perdido. Ya el hombre estaba O perdido. demônio estava tapado e representa é homem. Era el demonio que hablaba y representaba al hombre. E Jesus começa a negociar com ele. Y Jesús comenzó a negociar con él. Passou homem, ela começa a apontar, não sacame, ao sacame, pero não mandame fora da região aqui. Porque comenzó a preguntar, no me saque, pero dijo, sí, sácame, pero no me saque de este territorio. E ela saca o nome do demônio, muito importante. Y sacó el nombre del demonio. Pastor, nós temos que compreender que nós necessitamos contra quem nós está batalhando aqui na. Tenemos que comprender que tenemos que saber en contra de quién estamos E batallando. ora la visa legião, me que E- vamos estão compreender. Y compréndame, cuando él dijo somos legión, Nós temos que compreender que legião não está solamente multitud. legión no significa multitud. Legião está grupo Legión es un grupo preparado, entrenado, entrenado, de equipar, equipado, formado, estructurado para começar a compreender. para que comiences a comprender Ora o inimigo manda ataque ribabo, que cuando el enemigo te está mandando ataques, então manda kiko kutar ribabo. no te va a mandar lo que sea, Pastor, esta reconhecer a autoridade em bo. porque reconoce la autoridad en ti. E a autoridade em bo está forte, romana. Y la autoridad tuya es fuerte, hermanos. Tá pensei mesmo, nós temos que reconhecer Por eso tenemos que reconocer a autoridade de nós. la autoridad de nosotros. Pastor, se não é legião não que está vindo na caminha, Porque si no, los legiones que vienen en camino está derrumbado baixa boa, para romana. derrumbarte y ponerte abajo. Pero ahorita tempo para novo território, minha irmã. Pero hoy es tiempo para nuevos Me territorios, volver a hermanos. repetir, tá tempo para território novo, Estoy romana. repitiendo, territorios nuevas. Tempo para conquistar algo novo, romana. Tiempo para conquistar algo nuevo. E ni legião não é Ni esos legiones puta bom ordenar, estruturar que son buen entrenados y estructurados e preparar para derrubar a boa. y preparados para derrumbarte, Não pode para contra o poder e autoridade de Cristo. no puede parar en contra del poder y la autoridad de Cristo. E Jesus a eche para fora. Y Jesús hace aquele. Lá nos vaco e cantica tá. Jesus a echa para fora. Y Jesús saqué para fora. E ora la saquei para fora, ela mandei de porco não. Y cuando lo sacó, lo mandó donde los cerdos. E porco na mesa vai matar na mesa. Y los puercos se derrumbaron por allá. Esse significa dia mais, meu irmão. Eso significa, hermanos, É cruzada não estava solamente
para el hombre poseer. Esta cruzada no era solamente para que este hombre sea Pero liberado, estaba tiempo para expandir geográficamente. pero era tiempo para que Jesús podía expandirse geográficamente. E ahora para cada uno de vosotros aquí dentro. Y para cada uno de ustedes hoy, Não tá casualidade que você aqui dentro. no es casualidad que tú estés aquí, Não tá diz para invitado estar aqui no es dentro. solamente porque fuiste Tá, invitado, por sombra, Deus está preparando para território porque novo. Dios está preparándole para un territorio E nuevo. para poder entrar em território novo, nós temos que reconhecer que é maneira para batalhar de território novo. Y para tú poder entrar en el territorio nuevo, tú tienes que reconocer qué es la forma para entrar y batallar para el territorio nuevo. Claro, pastor, bodrenta, cinta clara, tá tirado, bom. Porque, claro, si tú entras así que estás listo, te van a derrumbar. Pero ora bodrenta estratégicamente. Pero cuando tú entres estratégicamente, Ora bodrenta respaldador de poder de Deus. cuando tú entres respaldado por el poder Ora de por Dios, Deus vai bodilante por cuando mim. tú dejes que Dios te vaya adelante, Deus está começando a limpar território para. Dios va a comenzar a limpiar territorio para ti. E para nós aqui dentro, Igreja SOS Corsol, Y para nosotros, SOS Curazao, Deus está limpando território novo. Dios está limpiando el territorio nuevo. Pero tanto ainda está limpando, Pero mientras tanto que está limpiando, nós não podemos parar igual que terra só. Então, No volve po- Xuxa. no podemos quedarnos parados y mirar la tierra y no acercarnos. Dá tempo para nós começar a avançar de nosso território, Es hermana. tiempo para comenzar a avanzar, si no se ensucia otra vez. Pensei, é palavra de ministração esse man aqui. Por eso es que la palabra de administración de esta semana Não está para criar seguidor. no es para crear Seguidores. seguidores. Igreja Hope está criando seguidor de Cristo. Muchas iglesias crean seguidores de Cristo. Que depois de tempo está convertido em seguidor de igreja. Y después de tiempo se convierten en seguidores de iglesias. Uma revelação que Deus para Hope Clanami, Una revelación que Dios me dio, que Igreja SOS Corsol que SOS Curazao também criar líder. va a crear líderes. Líder para Cristo. Líderes para Cristo. Líder para avançar em Líderes território. para avanzar en el Líder para territorio. conquistar território novo, hermano. Líderes para conquistar el territorio nuevo. Não dá tempo para sinta como come. No es tiempo para sentarte ahí, comer. Pero dá tempo para abrir som que tá duna de come. Pero también para ser la persona que va a dar de comer. Aqui dentro entende se tá com nunca querer que Deus lo usa na assina. Aquí hay personas que nunca pensaron que Dios lo iba a usar Pero tá así. pensei mês não tá aqui nana. Pero por eso mismo es que estás aquí. Pero tá pensei mês na começar a vir awe. Pero por eso mismo comenzaron a venir hoy. Para hombre avança de liderazgo a começar lanta. Porque el avance del liderazgo comenzó a levantarse. Hope de bosnan a duda, hope via de momento. Muchos de ustedes han dudado en sí Sábado tem mismo. preocupação que tem uma inquietude. O tenían preocupación, inquietudes. Tem uma inquietude. De una inquietud. Uma inquietude que quer algo mais. De inquietudes que quiere algo más. Que não que te sinta, escucha. No quiere sentarse y escuchar. Pero que quer activar em poder. Pero que quiere activar en el Que quer poder. activar em espírito. Pero que quiere activar en el espíritu. Porque mira milagres Que suceder. quiere ver milagros Porque mira o suceder. poder de Deus Que mover. quiere ver Me no sé cuánto por recibir el oro Yo aquí. no sé cuánto de ustedes ¿Cuánto lo puede reciben. dar Dios un fuerte aplauso? ¿Cuánto puede darle un fuerte aplauso a Dios? Amém. Toche bobicinha de banda e bise tempo para avançar. Toche. Dale Tempo un para toque a avançar. tu vecino y diles tiempo para avanzar. Tempo para liderazgo Tiempo novo. para un liderazgo nuevo. Não tá tempo de dúvida No mais. es tiempo para dudar más. Não tá tempo para dar demônio espaço No mais. es tiempo para darle al demonio espacio. Tá tempo para demônio escute e Es obedecer. tiempo que el demonio escuche y obedezca. Tempo influência En tu influencia na trabalho. en el trabajo, Na caminho botar se bo hobby. donde estás haciendo tu hobby, Caminho botar biba de pasatiempo, vecindario. en tu vecindario, Demo amistad na. en tus amistades, Demo país. en tu país. Bota marcação. Estás marcando Território. territorios. Pero bota uma influência. Pero eres una influencia. Escucha bem, bota uma influência. Escucha, bon, eres una influencia. Essa aí significa a gente tem que escuchar.
Eso significa que la persona tiene que escuchar. Isso significa a gente está stop de assim, o qual não está assim, para poner atenção na bo. Eso significa que la persona tiene que dejar de hacer lo que están haciendo para escucharte. Para sombra, Deus está vai colocando Porque Dios va poniendo uma autoridade nova dentro de vós. una autoridad nueva en tu voz, Uma autoridade nova dentro de mão, en tus manos, dentro de pia. en tus pies. Caminho da bobina tem uma autoridade Donde chega. sea que estés, hay autoridad ahí. Já pensei mês, Y por eso mismo, o inimigo foi dia para começar no nascimento, el enemigo, desde que tú naciste, a curva de matar, trató de matarte, a curva de destruir, trató de destruirte com álcool, con alcohol, com droga, con droga, com adicção, con la adicción, com coisas no mundo, con cosas del com mundo, carnaval, con carnaval, com ponto não de mundo, com ponto não de mundo, con puntos del mundo, com coisas que o mundo tem de oferecer. que con las cosas del mundo que te tiene que ofrecer, E que te ofrece, reparar casi na tour, y date cuenta que todos está ribado de uma adicção, te llevan a una adicción, de uma destruição, de una destrucción, ou de uma maneira que está hortável. y una forma que te va a robar. Você aceita o qual é inimigo que pavo. Porque eso es lo que el enemigo quiere para ti. Pensei desde já, minha irmã. Por eso desde hoy, Não hermanos, está importar que te passado, no importa lo que sea el não pasado, está importar foi da babini, no importa de dónde vienes, não está importar como botar, no importa qué es lo que eres, não está importar que o doctor pode no diagnosticar, importa lo que el doctor dijo não de está ti, importar que não pode papia de no passado. importa lo que han hablado de ti en el pasado. Desde já o bom liderazgo a iniciar, humana. Desde hoy tu liderazgo se inició, hermano. Desde já o opressão ante los. Desde hoy ya las opresiones se tienen que ir. Desde já o depressão ante quita. Desde hoy las dispersiones se van. É nunca considerado louco. El que te consideró loco, Cuidado, para sombra botimai, mira, estranho. cuidado, porque a lo mejor tú lo vas a ver como loco. Pensei, mes, cuida o templo. Por eso mismo, cuida tu templo. Cuida Espírito Santo. Cuida al Espíritu Santo. Pensei, mes, hasta ahora vai funeral. Por eso mismo, hasta cuando tú vayas a un funeral, Não vai com o Espírito abrir. no vaya con el Porque o Espíritu Espírito de mais abierto, bula foi já 30 tempo. porque ahí va a brincar encima de ti. Tá pensei, mes, é homem avisa, é possível. Por eso mismo el hombre dijo al que estaba poseído, A pedir permit para ganhar le pidió permiso para que podía salir. E te aceita é mesmo autoridade que nós temos agora, humana. Y esa es la autoridad que tenemos hoy, hermanos. E dá tempo para nos dentro de território novo. Y es tiempo para entrar en nuestro E territorio de nuevo. território novo, e também tem avança. Y ese territorio nuevo va a traer avance. E Deus também lança cada de vocês já para o Dios lo território va a novo. lanzar, pero ya. Tá pensei, mês, Por eso mismo, tá tempo para nos armar. es tiempo para armarte. Tá tempo para nos equipar. Es para equiparte. É palavra de Deus também, com esta espada, romana. La palabra de Dios dice que Él es la espada. É mais querpe que duas espadas juntos. Es más fuerte que dos espadas juntos. É mais querpe e está penetrada em coração, romana. Tiene más filo que penetra hasta en el corazón. É a armadura de Cristo, romana. La armadura de Cristo, Com hermano. nada que me encontra bola prevalecer. Nada que viene en contra de ti no va a prevalecer. Para sombra vira tempo para nos arma como cristiana nem fuerte. Porque ya es tiempo de que nos armamos en Cristo Tem guerra, romana. para guerra, hermanos. Lagame puntre pergunta aqui. Déjame preguntarles. Quem está claro para dentro do campo de batalha? ¿Quiénes que están listos para entrar en el campo de batalla? Graças a Deus que há dois por lo menos. Déjame perguntar, pode ser que não me Dani, yo tengo escuchou. dos por lo menos. Quem está claro para dentro do campo de batalha, ¿Quiénes romana? que están listos para entrar en el campo de batalla? Assina-nos por dentro do campo de batalha. Hermanos, así podemos entrar en el campo de batalla. Sim, a mim, pach, morto. Listo. Así yo, puch, muerto, listo. Tempo para nos arma fila, romana. Tiempo para armarte con fila. Tempo para estrategicamente nos começar a mover juntos, Tiempo romana. para estratégicamente comenzar a movernos juntos. Pensei a palavra de Deus também se congregar. Por eso es que la palabra de Dios dice Para congrégate. sombra junto, Porque juntos, como uma igreja, como una iglesia, nós também saliendo para campo, vamos romana. saliendo para la E batalla nós também conquistando y território novo. conquistando territorios. E agora nós conquistei, Y cuando lo nós conquistamos, está conquistar cultura novo.
Conquistamos culturas nuevas, Nós está conquistar nacionalidade não novo. nacionalidades, Nós está conquistar terra não novo. tierras nuevas. E te aceita lo qual nos missão tá, irmão, como Esa es igreja. nuestra misión, Não hermanos. está para junga igreja. No es para jugar Não está para iglesia, cinta no confortável. es para sentarte Pensei confortable. mesmo nos falta muralha. Por eso mismo que nos falta una pared. Para sombra sem guerra bem, nós está claro para direcionar. Porque desde que viene la guerra ya estamos listos para entrar. E nós está claro para dentro de batalha. Y estamos listos para entrar en la batalla. E desde já, ué, Y desde hoy, saliendo fora de aqui dentro, saliendo de aquí, bota salir equipar. tú vas a ir aquí. Igreja de testemunho. Iglesia de testimonio. Igreja de vitória. Iglesia de victoria. Igreja de avança. Iglesia de avance. Não ore com número. No te preocupes por los Não números. ore com multitud. No te preocupes por la multitud. Diz ore lo qual Deus está haciendo Pero en tu vida. preocúpate por lo que Dios está haciendo en tu vida. E haga Deus encargado de lo demás. Y deja que Dios se encargue de los demás. Tanto enquanto vai começar a ministrar, Mientras tanto que Juan va a ministrar, me quer para nós simplesmente compreender algo, tenemos que hoy comprender que é início que este inicio, para dentro de zona novo, para entrar en la zona nueva, no, é zona desconhecida, es la zona desconocida, é zona que porta não tem confortabilidade ainda, en la zona que de pronto no va a haber confortabilidad. pero ora vou conquistar, Pero cuando tú conquistes, ora vou avançar, cuando tú avances, nada não vou parar. nadie puede pararte. E a única coisa que tu vai desatar Y lo único que se va a desatar é tu prosperidade, es tu prosperidad. é tu prosperidade, Vos prosperidad. é tu família, Vos familia. é essa casa, É casa. é esse carro, É ordem. esse negócio. É negócio. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo. Está tiempo acaba, hermana. En tu trono sentado estás, tuyo el imperio y la majestad, eres santo. Oh, oh. La grandeza y el poder y la gloria tuya es, eres santo. Oh, oh. Y tu pueblo a viva voz hoy te canta con amor. Santo, eres santo, eres digno de adoración. Eres santo, eres santo, eres digno de gloria y honor. En tu trono sentado estás, tuyo el imperio y la majestad, eres santo. Oh, oh. La grandeza y el poder y la gloria tuya es, eres santo. Oh, oh. Y tu pueblo a viva voz hoy te canta con amor. Santo, eres santo, eres digno de adoración. Díselo. Eres santo, eres santo, eres digno de gloria y honor. Eres santo, eres santo, eres digno de adoración.
Señor, y yo te adoro, y yo te canto. Santo, eres santo. Santo, eres santo, eres digno de adoración. Eres santo, eres santo, eres digno de gloria y honor. Dígaselo a Él. Eres santo, eres santo, eres digno de adoración. Eres santo, eres santo, eres digno de gloria y honor. Y yo te alabo, y yo te exalto, y yo te adoro, y yo te canto. Santo, eres digno de adoración. Eres santo, eres santo, eres digno de gloria y honor. No se quede callado, no se distraiga, levante su voz y cántele a Él. Dígale que Él es santo, que no hay nadie como Él, que su alma le alabe. Abra su boca, comience a adorarle, levante sus manos, Él está aquí. Tú eres santo, Señor, tú eres santo, mi Dios, tú eres santo, 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 y adoramos, Señor. Tú eres santo, Dios, tú eres santo, Señor, tú eres santo, 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 nadie es como tú. Mi alma te alaba, Rey, mi alma te adora, tú eres santo. Oh. Santo, eres santo, eres digno de adoración. Eres santo, eres santo, eres digno de gloria y honor.